Uphawu lokuqala ngqa ezinkundleni zokuxhumana kwi-Instagram kulabo abakhuluma abakuthandayo ngegama lakhe ngokushona kayise wengane yakhe noma-ke nangendlela asiphethe ngayo uDJ Zinhle. Utshengise ukunengeka ngokuphawula kwabantu okungekuhle ezinkundleni zokuxhumana selokhu washona aka ngenyanga edlule. Usomabhizinisi ophinde abeke ngu-DJ uphawula ekhasini lakhe le-Instagram ephendula omunye kwabalandeli bakhe obebeka kumbono ngemva kokuba kade-ke efaka isithombe sezinye zezikhwama ezidayiswayo. Lo mlandeli ogama lakhe nguJoyce Phine uthe bengithi-ke uzozinika isikhathi sokusilela ubaba wengane yakho wenzele-ke indodakazi yakho. Njengomlandeli wakho-ke angikhululekile ngokubona lokhu udayisa izikhwama ungakapheli ngisho amasonto amangaki kushona ubaba wengane yakho. Ngiyathemba-ke unayo inhliziyo yokuzila imizwa yengane yakho kumele-ke noma-ke ibalulekile kuwena ngaphezu-ke kwalezi zikhwama zakho eziphendulela uDJ Zinhle. Uthe ngisandeke ukufunda ukubaluleka kokwazi lapho kumele uthule noma ukhulume khona nokugcina kwena umbono yakho kulokhu ngikholwa ukuthi kumele umbono wakho ugcine kuwena ngoba-ke akusilo ihlaya leli yimpilo-ke yangempela kuthina. Kumele-ke sibhekane nokulahlekela siphinde sibhekane nabantu abanjengawe abanemibono-ke abacabanga ukuthi kumele-ke siyithathe. Nginengane okumele-ke ngiyondle ngizokwenza noma ngabe yini ukuqinisekisa ukuthi ingane iba nempilo engcono. Ngakho-ke ngizoqhubeka nokuphosta izikhwama noma-ke imicimbi nokunye. Uma lokhu-ke kukwenza ungakhululekile noma-ke ngingancoma ukuthi-ke noma ngingancamela ukuthi uyeke ukungilandela. Okunye futhi-ke lezi akusizo-ke izikhwama nje kodwa inkampani eqasha imindeni. Lokho-ke ngicela ukwazi ungangidelela-ke noma-ke ungangidelela kodwa ungalinge-ke ukudelela umsebenzi esiwenzayo. Kuphendula-ke lo DJ. Mina ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalolu daba.